Hainohai ani khajane mare tei kising songno o phungkhasang jorao jotona kha kwchangma tai hambaya phoro ang norokni bagui o video sanamui tongmani hingka hingke norok joyoi naitongni mo hingka hingke o video hingka hingke DSSB recruitment ni bisingtwi oro talangjaknai jara mane all state ni bagui no omo hingka hingke sini Tripura ni bagui bo eligible tongo mane seat khali tongo hingka hingke jara apply khainai jara bekar tongnai borok oro apply kaham khe khai mano hingka hingke oro haino tongmansai amtui rok phono apply khainai tibo mane life no mane lifetime no wish khaiyawi norok amtui rok phono join rok chakri rok khai mano hingka hingke jara bekar tongnai borok o video no belai kung naithokjaknai hinui ang asa khai norok o video no chowui naitongri hingka hingke video changnani sakang ang norokno koinai PM Tripura ni bisingtwi jotani mare tei kising songno o video naimani yagulo like tei share khaimani yagulo subscribe khainai bell icon no click khainani bangai hingka hingke norok no ang koinai o video no chowui naitongri hingka hingke ani khajani mare kising song norok omo hingka hingke naidi omo DSSSB ni bisingtwi talangjaknai hingka hingke omo all state ni bagui phaio hingka hingke sini Tripura ni bagui eligible tongo hingka hingke norok kaham khe no apply khaimani ar boni qualification hingka hingke only 10 pass nangnai omo ni chengjaknai date hingka hingke naidi oro September mas ni siming chengjaknai aro boni 6 tarik hingka hingke 6/11/2019 o hingka hingke ang norokno koinai o video no chowui naitongri o video tabuk ang norokno direct PDF o twlangui phunuknai hingka hingke ang o PDF no mani norokno joto boni notification boni qualification busuk tong busuk boni beton rok busuk ang amtui rokno kaham khe ang norokno phunugui tongnai mane phunuknai tei bujirwnai hingka hingke jara apply khainai borok kaham khe no khai mano hingka hingke o video no chowui naitongri ani khajani mare kising song naidi norok je ang tabuk DSSSB ni je notification ni kongno samani omo hingka hingke naidi oro naidi oro naidi omo amo hingka hingke naidi o norok jodi online tei apply khainai hingka hingke o website tui thangui mano vacancy notice omo ongkhormani hingka hingke naidi omo date kwtal semkurku omo belai mani norok fake rok phano hinui hinano omo kwtal semkurku date o notification ongkhormani 24/9/2019 ni dino nongkhoro o salmari o hingka hingke important note hingka hingke naidi oro only online application will be accept application received through any other mode shall be summarily rejected norok video no chowui naitongri hingka hingke ang norok tei kaisa sanai boni online tei application chengjaknai oro naidi opening date hingka hingke application 7/10/2019 tei closing date hingka hingke 6/11/2019 ang puila video chengfru ang norokno sai rijak o date no hingka hingke naidi oro online application are invite for recruitment to the following post under Delhi Fire Service Gov of NCT of Delhi omo Delhi o sikalaya no hingka hingke naidi oro jotono post hingka hingke 18-19 tai post of the name hingka hingke fire operator only for male jara chala rok simi oro apply khaimanai ang asa khaio norok video no chowui naitongri hingka hingke naidi oro name of depth hingka hingke naidi Delhi Fire Service group hingka hingke omo C grade pay hingka hingke 2000 ar boni EWS hingka hingke 21 jon talangjaknai tai UR hingka hingke 190 jon ar OBC 115 jon ar SC hingka hingke 309 jon ar ST sini jara notice ni hingka hingke naidi oro talangjaknai 71 total oro 706 jon o video no chowui naitongri hingka hingke jara online tei apply khainai borok hingka hingke o website thangdi o website thakang khe norok komo mannai ar boni badui bo ang norokno o video ni paithago
description or ito ano boni PDF hai ke boni online ti apply khaijane boni website no ang tola to iri ano narokam video no chayo nai tongdi amoni order khaimane hingkang ke deputy secretary PNP video no chayo nai tongdi hingkang ke ani khajane marate kising song narokam tirong no nukuna naide ang tasing samane hai keno omobo total sabo mane bo state ni mane bo jati rok busuk kabak talangjangnai aboni post name hingkang ke oro vacancy rok rujak tongo norok naitonde ar omo hingkang ke educational qualification oro jotono sujak tongo norokom no nai nei apply khaidi naidi disabled technical qualification in profession naidi oro norok rok ek number আর 2 number ke swimming driving tam tam nang ya mane abo jotono oro rojak tongo tei hingkang ke ani khajan mari kising song nai oro experience hingkang ke oro kono fan nanglak experience desirable hingkang ke nai oro experience in playing band physical standard hingkang ke norok oro naidi kahama ke nogono আমাদের tang sara nanglang norok ni jepun buji mane minimum height hingkang ke nai oro ek number height hingkang ke 165 cm 165 semi nangano relaxable of first semi আর boni hell area hingkang ke people nangnai আর boni jara apply khaine borok hingkang ke boroni mane jara mane oro apply khaimane শুধু chalarok simi আর oro borokni minimum oro nangnai borokni mane hilikuk mane ba borokni weight hamjaknai amo hingkang ke 50 kg nangnai chest hingkang ke normal আর এমনি police আর hingkang ke 81 nangnai 81 semi 81 ni siming mane chengene আর fully roine hingkang ke oro 86.5 semi naidi আর boni eyesight hingkang ke naidi 6/6 nangnai naidi আর boni disqualification hingkang ke naidi tam nang omno norok nai naidi bujiune hingkang ke boni pay scale hingkang ke 5200 ni simi sengjagoi 20200 grade pay raise oro 2000 tongo hingkang ke group hingkang ke si omang abo video ni sakang pili ono sajak ar boni age limit hingkang ke naidi oro norok kahama ke nuguna omo to tai sana nanglangna তখন চাইরো ছিল 27 বছর মিনিমাম নাংনাই 27 বছর আর যারা এসটি এসটি মানে এসসি এসটি ni bagui tote bisa 5 বছর 6 বছর হাই akarjak tongo jara belai khaine kahamakan khaimano আর roll number hingkang ke amo headquarter amorok norok nuguna bujidi hingkang ke amo jara apply khainai norok nang sanai amo only jara apply khainai borok online tima khainai no other mode of application shall be accepted norok naijare instruction for applying online শুধু online তুই সিনারক amo careful khaiji ba apply khaiji tai tam tam nang ya nai oro norok nuguna abono norok olo nai de hingkang ke ani khajan mari kising song nai oro examination fees and mode of payment hingkang ke oro jara apply khainai borokni bagui amo only 100 se nangnai jara apply khainai rok borok 100 টাকা nangnai ta ex-service servicemen who have already script implement norokom tirongna naine bujisi de asuk video call ko khailia tirongno naijaro stage hingkang ke 5 বছর ni bagai akarjak OBC hingke 3 বছর ni bagai akarjak naidi hingkang ke khajar mari kising song naidi ang norokno video ni paithogo tabuk paikhana hamjak sinai hingkang ke norok abo nai video nai joto kaham ke nai bujimani yagolobo norok
apply khaine hingka ang norokno description ang boni pdf ba